جبای گوتوبیژەکە بهتر لەسەر داوین بریارە ئەمریکا تایبەت بە بەخشانە هێزنوێک و ژە بەخشانێ هاتیە گوهارتن بۆ کێمکردنە هێزان ژە سووریە وێ بۆ سەر سێ گروپان وەرێ دابشکردن هادرە سکای بە شڕۆڤەکارێ سیاسی شێرۆ سبووک لەگەڵ منە مامۆستا شێرۆ دەمباش نەرینەتە گوهارتن دە بریارە ئەمریکی دەک و هێزنوێت دەستپێکێدا ژە بەخشانێ بوو کێمکردن نهاژی بە ئەشکەرەت بێژێک وێ سەر سێ گروپان وەرنەدابشکردن گروپێک لە منبجێ و گروپێ دنجی لێ بە ڕۆژهەڵاتی چەمەفەرەتەوە ناوچەیە ئارام پارێزی و گروپ ئێسێژی لێ تەنەف. بەڵێ هێژا سلااو ڕێژ بۆ تاش بۆ هەموو تەماش گەلک سپاس مامۆستا ئارک تیوی و ji bo vê derfetawe birastî wek her kes zanê Amerîka her cara pêşî helwesta xweda ku Sûriyê vekişê bi temamî bi gotina serok dewleta wêna Trump ewîna bi rûstarê ketibû wek dibêje gotûbêjekê wek îtîfaqîkê ku Sûriyê vekişê wilo ji nişka ve û Tirkiye jî ketibû wê îtîfaqiyê ku Sûriyê vekişê rê bide xelkên rê bide Tirkan rê bide Rûsan. Li vê dekê her kes dizane ku helwesta Emerîkî tev de hemberî wî nasekinî nehiştin ku qewatê Emerîkî vekişin bi wî rengê Trump xwestibû carekê jî telefona serokê Tirkiye kirbû Erdogan jêra dibêje ez ji Sûriyê vedikişim Sûriyê tev îştere nebes Rojhilatî Feratê lê hemberî wî na helwest derketin hat sekinandin karî bûn hemberî wî derkevin vê helwesta hanê binin sekinandin ji ber ku di meselê ku derketina wî çilo wî serokê Amerîka hemberî wî derxistin ew wek dibêje wesaeq bîtaqa jêr dibêjin em ê van tişta dijî te kar bînin heger Sûriyê vekişe wê çaxê serokê dewleta Amerîkî hat rawestandin ev biryara wî îja got em ê bi xelkê xwe wek Fransa re wek Brîtanya wek Avustralya, Kanada, Saûdiye em ê wana re guftûgoyê bikin em ê vegerin ji vê biryara xwe em ê vê devera hanê biparêzin lê hindiktir ji bo ku em hindik wek dibêje leşkerên Emerîkî di vê deverê bêlin em dixwazin em berê tevan bidin hundirê Iraqê ji ber pirsgirêka Îranê em li ser Îranê باشە مامۆستا شێرۆ پرسێک وەردە هەیە وەکەکو بەرپرسیارن بنتاگۆنە ئەمریکیدانە قویاکردن ڕۆڵە وڵاتە نێکیتی ئەوروپاژی دێ گوهارتنە بریارە ئەمریکیدا هەبوو ji ber çi welatên Ewropa li ser biryara Emerîkî nerazî bûn dijî berjewendiyan bû an got planeke dî dixwestin cavcêv bikin welatên Ewropî مقصدا te enû dijî biryara wê enû çima wê vekş Sûriyê belê ji nişkê ve dema ku biryar hate dan ji nişkê ve welatên Ewropî nerazî bûn erê evaya ji ber her yek berjewendiyê wî di wê navê de heye ji ber welatên Ewropî hemû divê tehalûfa hanê divê peymana hanê de tev di beşdarin wextê ku Amerîka ji nişkê ve hat kişandin wê li wê derê mesela Rûsya heye wê Rûsya xurt bibe mesela Tirkan heye Tirkiye berê gefê xwe Ewropiya dike Ewropiyan dêşîne tehdît dike ew dike wê Tirkiye bêtir helwestayê xurt bibe hemberî van kesan gelek berjewendiyê wana hebûn nedixwestin Amerîka bî rengî vekişe ewana jî dixwest Emerîkî guvekşin divê me bişêwirin ku em karibin bi hevdûriş bigên peymanekê hîn hinganê rûnişna Warsaw hebû rûnişna Washington hebû di nav serokwezîrên van hemû dewletan de ewana xwest ku bimînin em ê li hevdû wek li hevdû guhdar bikin ku em karibin em ê çiha wî ji vî welatî bikişin ku Tirkiye sibe têkeveye an Rûsya têkeveye ku nebe dijî helwesta me belê باشە مامۆستا شێرۆ دەما ئەمریکات بەجێ وێ هێزن خوا لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانت لەسەر سێ گروپان دابش بکەیت بە نەرینەتە ئەمریکاوێ بڤێدا بەشکردنە هێزان کار بێ وێ ناوچێ بەیەکجاری بپارێزێ ژێ تورکیا و ڕژێ ماسەد و رووسیا براستی ئەمریکا بێ هەلوەستێ دەدە ئەمریکا نە سەرخۆ تەنێ دەبێژە ئەمریکا وەختێ گۆ دەبێژێ ئەزێ بکشم ئەو سەر سێ گروپان سێ دەڤەران لەشکەرم خۆ بهێلێ وەک مەسەلا ئالام لبرێ ڤای ئەز لبرم ئەدوی وڵاتی پارێزم لێوێ نەبوان چەند گروپا بپارێزێ دەسد لەشکەرن سێسد لەشکەرن ئەمریکا یعنی هەلوەستا وێژ vê biryara hanê
گو هنک هیزندن در باسی وی دبره کش بولوژی دولتا ترکیه همبری وی هلوستید سکنه دبیجه از قبول ناکم دوی استی دبمش بر ترکیه زانه گو اب هلوستا هانه آگو امریکا دده قوات جیر لازم او قوات هانه جی بدعم تحالف عربي سعودي اماراتي كردستان باشور پێشمەرگێن ڕۆژ ئەوانە گشت وێلبێ دەبەرێ بجێ ببن لەوێت بنسیها ئالا ئەمریکی دەبن ji بۆ vêyekêjî ترک vî tiştî nerazîbûnê didin. باشە مامۆستا شێرۆم کارن بێژن ئەمریکا bi vê biryarê rêgirî li hebûna roleka Tirkiya sereke li navçeyê kir؟ بڕاستی ئەزێشتەر ئەوە یعنی بەلکی خۆش بێ بەلکی نەخۆش بێ بڕاستی بمە وەکو کورد بمە خۆشە ئەم تشتایە ئەمریکا وەختێ گۆڕێل بەر ترکان دەگرێت لەبێ دەکێت دەبێت لەسەر سینۆرێ تورکیایی گۆل لەسەر درێژبوونا 440 کیلۆمترن لەسەر سینۆرێ تورکیە دەبەرە کوردی تێ ئاواکردن وەکی بە هەرەما کوردستانی تێ ئاواکردن تورکێش بەر vêyekê هەلوەستێ دەدێ dijî van tiştan teva sekine divê rengê hanê de em wekî dibin saya Herêma Kurdistanê dibin saya Serokê Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî em hemberî helwesta Tirkan bi vê tehalifa erebî û xerbî em sekinîne hemberî helwesta Tirkan gotêk em vê devera hanê helbet Tirk zanin wê ev devera hanê bibe deverek wek Herêma Kurdistanê bi rengekî Kurdî û ev tişt nebdilê Tirkan e. بله واتەیە گوتناتە ئەزمونە هەرێما کوردستانان گویا باشووری کوردستانی وێ ڕۆژاوای کوردستانی جێبجێ بێ دەرینەتە حتا چ ئەگەرێکێ چ ڕێژەیەکێ وێ ژ ڕاستیە نێزیک بێ و ئەزمون دوێ درێ دووبارە بێ هەلبەت نەڕینا وەکانە تەگوت ئەز بوولۆ دبێژم ترکیە هەمبەری بێ هەلوەستێت سەکنن ناخوازە ئەگەرە جێبجێکردنە مامۆستا شێرۆ ئەگەرە جێبجێکردنە احتیمالە جێبجێکردنە چ قاسە چلو وەک دیسات کار احتیمالە دووبارەبوونا تەجریبە هەرێما کوردستانê لە ڕۆژاوای کوردستانê ji sedî çi qasa دگۆر نەڕینا me û ne yanî ez wek Kurd yanî wek Kurd ez dilê xwe karim xweş bikim gelek tiştan bêjim lê gorî dinya tê ew dibe xebitê tê naskirin li gorî got Kurdên Sûriyê bi navê Encumena Niştimanî Kurd hereketa wan em dibînin çûn û hatinên wan وەکی گۆگێ خەلک دنیا تێن هەرەما کوردستانی وەکی گۆڕۆلا سەرۆک دە هەرەما کوردستانی دام دەبینن هەلوەستی خۆت وەکی گۆ جەنابێ سەرۆک مەسرور هات ئۆروپای هەمبەری بە هەموو ئۆروپیان ڕەها ڕوونشت ئەو هەلوەستەهان داخوانێکردن دەنەرینا مدێ حەتانی نۆتیس سەدیژی وێ تشتێکی وەک هەرەما کوردستانی بێ ئاواکردن دوێ دەکێدێ لێ دەوردە ئەم دەمینن حتا چ قاسی وێ وەک هەرەما کوردستانی کاربی یعنی وەک مەسەلا شروط و ئەو قوانینێ خۆی چاوا پێک بینێ باشە مامۆستا شێرۆ پرسێک دەبێتێ دەهەیە تەدنابە گوتنی خۆ دەتەگوت و تورکیا لە هەمبەری vê ئەزمونێ ڕادوەستی و vê هەلوەستێ هەر ئیرۆژی وەزیرێکی تورکی لە بلند دەبێژن گوت و divê تورکیا سەرپەرشتیان ناوچەیە ئارام بکێ ئەمریکا دووردەچاوە تورکا ڕازی بکە هەتاکو و استراتیژیەتە خۆ پلانên xwe li Rojhilatê Çemêferatê cebceh bike. Birayê delal em karin hepkî li dawî vegerin tiş pê nayê yanî. Belê. Biner tiştin ew îdara zatî a di Rojhilatê Feratê de ew Rojavayê Kurdistanê de hetanî ew dema pirs çêbûn û hinek pêşmerge hatin heyar mêlanê guftûgo çêbûn rûniştin çêbûn حتا هەنگی ژی ئیدارا ذاتی کاری بۆ ئەڤێ تەک دش بەر دەولەتا تورکیە بگرتا و هەلوەستاوێ ئەمریکا هەنگانێت خۆست گۆگتیفاقی دنابێرە ئیدارا ذاتی و پێشمەرگەت چێ ببێ سەرۆکاتیا هەرەما کوردستانê وێ چاغێ بوو تشتێکی قانونی شەرعی و ڕێژ بەر ترکان بگرتا لێ مخابن ئیدارا ذاتی ئەو تژی قبول نەکرد هیچ گۆ ئەم بەگەرن vê نقطا گۆ دنیا گشت بازارê ser Rojavayê Kurdistanê bike îdara zatî derbî wê navbisekine yani tiştekî wê navşta nebîne ne kes nerîna wê dixwaze ne kes jêr dibêje ka em vamê wilo bikin ya vamê wilo bikin yan wê Tirk bên ya wê ew bên dinya bûyî herêk berjewendiyê xwe wilo dike li dûrî xelkê îdara zatî bes li vê dekê ez dixwazim bêjim yanî helwesta Encumena Niştimanî a Kurdî a Sûriyê di nav deheyî divê helwesta nav netewî de û helwesta Herêma Kurdistanê jî di nav deheyê
لترك همبري وينات سكنن او ايروجي خلوصي اكار او وزير تركاني تهديدك مبطن يعني داي امريكان داي قوات تحالفه جوار بيجي هاجرجو ناس تفردبم وتفجيرات ورد شبن وخلق إيريشي وابكن طبعا دفردي أوانا زانن جو جهنك أب جروبين شتا وك داعشي وك إيدن دستي تركان دهن ترك زانن فانشتان فان بطاقان شخور بلقينن وآدن جي ترك اعتماد سر إيران تكن أو حليفة إدارة ذاتي كارب إدارة ذاتي بلقين همبري هالوسطى أمريكات بيدا بريده جبوا بيك تركيا خلوصيا كار باشا ما مستشارو داوين برسيار دبقة هبتشي دا دبقة وقهارتنا دا آليين كردي جواتشيا آليين كردي وكي آليين كردي بقشتي آليين كردي بقشتي قربان وك انجمانا اجتماعي كود الجيوانا خوش بياتك هركز دزانه وك ديسا مقود دبن سيكا هرما كردستاني ده دبي تحالفات دولي دنه تحالفات عربي غربي اوروبي جيما خوشتيد هي الآلية دن وك إدارة ذاتي قوتي ناسكرين وك قوات يفجا أوانا هلوستا وانا نديار حتى آنكا أوانا تنجوان تي خوستن خدوري فكك ببن بشكلك رسمي بشكلك فرمي بشكلك برنجك خوش وزلال خدوري فكك ببن دنارينا مدي وأوجي تبلي بيت حالفة هاني ببن همبري هلوستا تركان ليكو هاجر مان لسر ويقوت ناخوا لسر هبنديا خو بكاكير الباورم قوي ببن وجيوانا تنبي وببن همبري بيت حالفة اب دنيا يقول سر سوريا تيا باكرين قالك سباس بو شربكار السياسي شروس بو كل قال من وي قالك سباس